Kanong ak film bat ha television ba paunam jong ka kananda ka shobhi tha shibana ka ba life husnam karta kalap bah ka ka flat kebetulan ha gacha boli jong ka Hyderabad ha kasmi ublai bakala klat lalap ya kamet yap jong kenik aktres po jong julung juman ke basu bakat kum ka kubor jong ka Telangana today. Ketika ke aktres, ketika besar kawai ke flat. Gacha boli, balalap balas din pasi hakan roh jongka ying jongka, ongo kubor, katkum kejing batai jongka pulit. Henry ke daw basisya jongka jingyap jongka teik ke aktres, ompat lap ban penpau haduk mata. Ya kemet jongka naik aktres, kebelak klat no. Lapan kerja, nak kementah bat eksamen. Jika tip yap jongka Osmania Hostel daki pulit. La ujor mukuduma, la kenok ruk bakti ketres kelapan yap gila dia katkum kejing ya thuki pulit ka shobhita kadai ka Sakhalpur kebetulan Hasan distrik jong ka jilla Karnataka kala shongkurim hausnam arjar pulai bat kala sa Hyderabad mentala arsnam kadai ka aktres kebadai naka jaibenriu Kananda kadai ka balakha ha ka ar Frederick unaitung cijak na spak ne par ha Bengaluru katkum khobor jong ka filmet kelas tentunat haduk kata-kata yaki kam snador bat kam penbernya naduk dangret. Ke sobita kela pendep yaki jimpule jongka kewe ke skul ba. Ke paunam ha Bengaluru. Ke Balwin Girl Higher Secondary School hadin kene. Kela beteng yaki kedan pule ha ke fashion designing. Ha ke fashion designing na ke National Institute of Fashion Technology NIFT ha Bangalore. Laban rap ki kubor. Kelas dang yaki jinglek ak film jongka da ke film Kanada. Kebelapan mi hausnap ajak kesan. Karangi tarangga ka film kalong ke baponam hakaliang ka kahi pateng bat kumjuru kalayo ekjing kerku na kibun pa kibak ai jing kedaw ka film benkong jong kene kalong dak ke bakusan hakajing im jongka hadin ke jing mi benkong jong kena ka show bita kala ak ke tokat ne film Canada ba job ba kum ke film thriller Yuton House Nam Aja Khandrio KGF Lenong ke benkong House Nam Aja Pra ke film ke baponam ba hak bakale ya ke bentak bakongsan kalau sedang biang ya kam jongka hak film bakmi inti bah baka KGF kalanong ne ka chapter 2 House Nam Ajar Puar kini ke film kal ai ke jing chania bhai pajba habami sinema ka ne ka aktras kalong ke betibet bah hak social media hak bakale samik jing i jongka jing im jongka shimet bakli kendu berkinong kersan jongka kecu post kido jongki nong shondor bat yak jekai sna film jongka